Hadian Shisi ke Jimmy Kubor beki langut kiriu paukan ke jela ki balong teng ruki MLA ki belami ke teng kom ki kertong BJP na ke bentak ke election Lok Sabha Sam Aja Alpusau habatua jing shisha halor kene ke Kubor presiden ke BJP Mikhalaya ulong kat hadu menta kampat syam ladan kanu-kanu ke jingkan apa ke parti halor kata ke jing penyeng kertong MP. Ikran ya kata ka bandai kandidat untuk election kampung don di ikran hiru hadu kat meneru kampat don ni namar kandang simpor kapor kadang bun kabang ikran ni kamu menta kamu kumpat don kita kandidat bat ngimpat don hiru karai ba ngidiale ya election tang bakum bolong mentahi kum ke parti pat ki penkre ba barok ke we India ngin penjang kandidat Untuk kene pi nga ngayu i ba kalami siya ki media baki don kat tu kat ni ki leader ki bakwa ban bujili ya u nong yalam kumut hajaga junga du state president utama kawai katem ko jonga kelakut nomor bakat kum konstitusi jong ke parti kumut ihap ban bat di kapus kum presiden license te kumbolong mentapat ha kane ka license kebanga ngasimti kum presiden ngasnubok ars nam tam kene ke covid naklem yo abande syakeleng kene kasih jantia syagoro hills ban putrani ke parti henry wala kataru hadin ba kila pelat ya ke lockdown kila syak bendon kini ki meeting nakalian ke jonga kum presiden ngalatur baro keweka rikasi jantia ba syagoro hills ban putrani ke parti na takadaw pin kasalong hakani ko kom bangiyo kandidat habro andri putli ki konstituensi ngidon ki polling booth ngidon dut ka organization ba ni tristom ha ini kindet por wala don covid ru sistem duna ye sopoy election niyo on pekre ya ka kum ke parti ban ya election Ba pi ga kum presiden jo ka parti lada ka parti ka buncet dana lada ka parti ke ibet yana nakloy manong tau kurto Omdei bang ong bangan dinai ka decision jong ka parti